Shubor nakaslem jong unong san Hima. Pynursla unit jongka akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kabade ka kinhon ki samna jongka seng Rashtriya Swayam Sevak Sangh hakakhat santarik unailar kalarakhi yakajing dap hanyo wasan snem ka jingyo lat luit kari India dah ka penong da tiranga rally lani ka jingyat patba haringkat ka jingra ya ka Lama India kabadan kumba shispa Metre. Ya kani ka jingyat patba la sedang nakaslem trekam USDO batlapen kot Hariwar College. Hakani kasngi la don lang kasamla Nibyang Sumer kabalong ka State Secretary jongka ABVP Meghalaya bat ka kong dari lentang kabadai ka dukhat jongka Central Working Committee ka ABVP Hakari India. La don lang ru kumba lais pasan phongut ki khana school bat khana college ki balawan sakhi ya kani ka jingyat patba. Ite ginong elam ka ABVP kilay kren bat batay siya ka seng ABVP bat halor ka jingyo la luit ka ri India da ka bakan ma burom yo tirat sing kyang nang ba patogan sangma bat ka phan nong lan.